Ladies and gentlemen, put your hands together for Dudu! Chita, mfite amakuru. Ngiye umuriro ubuzaburana nawe. Nishimiye kuba ndi hano. Malik, meze bite se? No mujama nagiye nyine ndamukurikirana. Avuga icyongereza ibintu byose kuri chat. Ni icyongereza. Caption ni icyongereza, video yamamaza ni icyongereza. Biriya bintu babigira man. Ugira werekane ko tutize. Uburajye wonge nzano nirirwe mvuga ibyongereza nanjye. Which whom when what since know about to know how. Ubu ndi kuvuga brage mu kinyarwanda ikamugira mu bwonko yayitranslatinze. Yishyize mu cyongereza tayari. Ako Malik, wigize umushabitsi uzi ko jama ashaka amafaranga ku kabi nakeza. Jenny zimaze igiye kumara imyaka 2. Ariko Malik yari yaranze kuyiza mpaka yaje yatumiwe nago yishyuye ngo yasevinze. Ubundi ngeje bundi narindi ndareba video za Nsabi. Mani Nsabi naramufariye kubera ukuntu nyine yikorera avuga neza afite ukuntu avuga. Nabonye ka video keje muri karanse tari marasaba umukobwa ngo akabizo. Ngo haretse ugo mwogwaye gugakora gugu gwanje. Ndaseka nabone mujama ariko wamugana ukuntu avuga. Buri hari undi murimo yakora. Ibaze Nsaba ari nko gusobanura filime kuri akuntu rokaba yikina. Ngo naje mwaje. Ngo ubu noneho ngo tugiye gutangira aga filime gacu. Afite n'ukuntu ajya yiriza. Ngo umukinnyi bamurasa. Naje umuyayi. Nara afite n'ukuntu ajya yiriza bashaka kwica nk'umwakiteri yari yakunze. Ngo karapfuye. Ngo nakunda ko kadugomeza aga filime gacu. Mujya mwibaza Nsabi yagiye muri night club ari gusundisha icyana. Gugura. Ngo haretse igezo nyashizawe zikanguraho. Nsabi ukora akazi keza man. Ukuntu wivugisha ni fresh. Ejo bundi nayo ndi ku kazi. Ngende umubarista Shaffy avuga ko uri kunywa nanjye ndabukora. Uzi nakoze ku ikawa. Wicanye n'umukobwa mwiza akamusuhuze ntari. Umugore we. Muzi ikintu mbonye. Shaffy aratubeshya ntago ari umukire. Ko nta pareye wambaye. Ubundi abakire bose bani bambaye apareye nta mukire ugira amenyo ari ku murongo. Noneho ahantu birengeye n'uwari umukene atangira gukura agahita azishyiramo. Rumaga ni mwamubonye yakoze umugore si umuntu amenyo aringaniye. Akejo nagiye kubona mbona yazishyizemo da. Na Melissa ejo bundi turi muri raso numvaga yivugisha ngo amenyo yarumva ameze ukuntu. Nanjye ndumva. Usecanye n'umukobwa mwiza na madamu wawe ni fresh. Anyibutsa ga story ka kera. Cyano kuba mu kazi. Nire gusa ndamubonye ndakibuka. Hari umubebi yakundaga umujama yasaga nkawe neza. Mana amukunda byatari yumva umujama ari kwivugisha. Ngo akunda abakobwa bafite utunwa dutoya. Umukobwa ahita amubaza ngo ni byuskuku. No, yumva umujama aravuze ngo ariko iyo bigeze kuba iminwa minini. Ngumva ngo aho ndahasiga. Ngo urabeshya. Ni byuskuku.
nyine nkunda kumva radio no kureba ibintu byose. Urasa na Sandrine Sheja ndaye. Ejo bene ndi kumva okay, je bundi nundebe gutya ndi comedian nge nari no muraperi. Je kwishuri nigeze kurapa wa man. Nigaga mu amanse. Hako nyine tukabagamo n'abagabo. Ewana nkubita hit. Mansera aravuga ati ukayiririmba kuri Asemba. Nje kuri Asemba arabanza aransasira. Sinzi ahantu yakuye ibintu byo kurapa. Gabaraperi ngo ndabizi muririmba ibintu bibari ku mutima ngo byabavuyemo. Ngo vayo dukubite hit ndaza ndayiba ko mibaziza. Ahita ashyiraho ko buri kuri Asemba zaza mfungura izindi ngoma. Naje gukora ingoma inkoraho. Hari ukuntu abaraperi turirimba dusuza n'amaniga yacu. Nanditse hit bandaje nishimateyo WhatsApp hano yarari ngo yo ni chapati WhatsApp aravuga ngo yes niga mitanangira ngo nik ducibituri nik dukora imite ngo rekera ngo muririmba ibyo mukora ngo shimateyo ari hehe ngo vayo ngo nuwa chapati ngubwo murajyana bahise banyirukana bihita bikurikiramo na beef ndirimba n'indirimbo ndi kumubeefinga abaraperi bagira na beef handi ewana barapa batongana banahurira backstage bakanarwana kandi tukabona ari byiza hako hari abantu bagira na beef ukabona wapi kabisa nk'aba manager bagiye bagira na beef abantu bose bakagira na beef bakanaziterana nka Dashima kagira na beef wenda na Bruce Melody cyangwa Kibonke backstage basohotse bari bagiye nko mu gufata amawadi ukabona Dashima araje ngo Kibonke wa musenzi we ndagira ngo nkubwize ukuri yuko dufitanye beef hambaye ngo yindi yo mu miryango ndagira ngo nkubwire ibintu bitatu byakwangiriza ubuzima icyambere nshobora kukurogesha icya kabiri nshobora kukwica uhagaze ngo umunyabwenge witwa Yago Pondati yaravuze ngo arongera bisubiramo ngo abisubiramo bwa gatatu ngo bisobanuye ko iyo ufitanye beef n'umuntu ntago ari byiza kumwegera none ndabona twabirenzeho sinzi nanjye ikigiye gukurikiraho bakabibwira umunyamahane bakaba barafatanya mu gihe bari kurwana mwanafunze akaza gukiza mwanafunze niwe muntu ushobora kubakiza mukicana ahubwo ngo turi saa 3:30 ntago byumvikana ukuntu Dashima na Bruce Melody mwaba mufatanya aka kanya murapfa iki Dashima urakariye Bruce Melody ndamurakariye cyane urumva umufitiye umujinya ngo ndawo mufitiye ngo uko yiyumva neza neza niko niyumvaga icyumweru gishize Kabukinga wongera inyana ubwatsi Kabukinga